Dešavanje na tribinama, da neke nemile scene i sigurno da niko od nas ne želi te scene. Mislim da su fudbaleri kao i stručni štabovi obe ekipe dale jedan primjer sportskog rivalstva i mislim da taj primjer treba svi da sledimo i da smo Zvezda i Partizan su dva naša najveća kluba i sigurno da bilo bi lepo da postoji poštovanje između nas i respekt i da izbjegavamo te nemile scene jer zaista ne služe nikome i da sigurno da smanjimo te tenzije koje postoje između dva naša najveća kluba jer zaista kažem mi iza nas postoje mnogo ljudi, kažem, edukujemo i decu i sve ostale koji dolaze iza nas i moramo da damo primjer viteštva, sportske borbe, poštovanja, fair playa i sve te vrednosti koje fudbal nosi sa sobom. Mislim da je fudbal jedna prelepa